Kihe officer jongkatanat MEPDCL Umyam Division haka arpo hunyo tare unailar araja arpusan kala penlong da kejingalang haka conference hall jongkatanat Human Resources Development Umyam banyak keren bat banyak tai sani halor kejing temu ban pendat no do smart meter bat haka ni kejingalang ladon lang ki kli nong sen charge nong kadong riboy kabala lam khmat da kesenjok ki rang ba nong riboy district hapo kejingalam uba bibi makdo komu president baruba PB Selyang komu general secretary lembat ki dekhot jongka Hakane kejingalang labatai banyak sepang kerukom trekam jauh smart meter kabala kenturu yaki clear nong sen charge nong bakin ai ya kejing tray lang hakane kejing temu jong ketenat MEPDCL ban pendat lani ban bujeli no dau smart meter nalor kata laya kranru halor kiwe kijing bat kijing don kam kabala pen sengap daki no yalam snong hakmat kita ki he officer jong ketenat MEPDCL Ini gimitar magitan kini gimitar rem pun kini ini gimitar rem ya kini tinggi syasur long ni profesi kan tinggi syasur sama kini long ba hadin triu nyu benai dei menteri kam syura tang su rung japo rung pedam tu malaru lado nak pun kini tinggi syasur pun kini rung gimitar rem kan tinggi syasur mentang kini mi smart meter dan tidak kini gimitar hubungan dei hijau he bagi smart meter Jadi pair jong de smart meter am bat ni kiwe meter kalau ba undi udan bateri bakam kemudian ba ada meter dar de ma dibun ha gibi komplain ba mentat nai ko mana ibel atau wi nar ko nai ibel tentang ni te na kalen ko sing la pha meter dar mana ka banai be deja ayu tentang ano ko ba ulen ding ong kam nang nai ten te kam nang nai te umbil show wan hai na te tentang next month ko ja kita te umbil show te mun nembak ni gitar nama udan bateri buat ada kampan tunai tu la on der betu ikan semua di obel mau benai kata ke benkang ke ba pdm ke jingi pha di smart meter di jo hi ke sulong umi udan sengkat apa ke bumut ba ke reading ke usim meter date tentang mula ban baklaro Bila rajiwan kibriu ka he kabel ni tai mun mangi tang supet na ka head end system ke jongi dei itang supet ni yo ni gerding kan tinila tin ban bandera kibriu ban correct dan tu ni kai ni mar ba gerding ka system jongi ka dan te kata ka dei ka ba long wa lada nim yo ya ka yu long kawan system jongi kan kadai panta jadi fer panta tu ni ba ni giwe ji gidan beteng gerding kading thau ka current ka voltage ka power ka jo ni kading fer ka ni udan bateri nuan kebaar pada udan sengkar Hadirin kejingalang habaya kran sikilat pathai kubor nakaliang uba PB Selyang u General Secretary uleh thu bakatanat MEPDCL kadon ya kejing temu ban bujli no ya kimitar light barem ban pendat no daw bathamai kata daw smart meter kaboleh thu ban nakaliang jog senjok lambat kinong elam snong kimpan la ban pediang ya kani kejing temu jong MEPDCL da kabaong batang ya kijing duna ba kijing jong kipat ba kibak jia kendup nakapor sakaporu habaya day bat ka boring electric katanat kampat la ban le ai Dah ke beningkong ke mikir nak kesini kalau ba nakaliang jong ke MECL department kila pensyai ke widai bat smart meter dihadirin jong ke jing ya discuss ke jingi ke bala Islam ha nakaliang jong kesunjuk ni yang ha kanong rim ke ba hadu menta ni nom pediang ya udi smart meter ban pentrekam hadis nong kita ke jingi kawe ke jing kali kami kuat ban bu ang ni kalau balai ba nakaliang jong ke MCL ke jit ya ke Ribuan district ban penterikam ya u di smart meter balik kam le iswa apa iskasi district kena kata kada hukum kesunjuk hi ngile keren bat ka jingi akut ke jingi kolong bakat ba nakaliang juga MECCL kampat la ban penbit penbiang ya ka boarding ha ka tem Ribuan district hi brokwe ka ni ka senjuk kanong pediang yu smart meter ngini bu so serut menta ka pasak kolong bangin penbiang so iki pul ki pelasarang de ban bujuli no iki ya ki transformer de ban ai ke jingker ki papaka kamtam ki jaka ki bolong yo ki jaka ki school ba kumta tete di nakaliang jong ki officer ki bala mikmat nakaliang jong kanika MECL department ki lasim ya kanika rai bat kum balong mentahi kasunjuk kayang skam bangin ong chua yu smart meter kabaar pat nilai kiran ruah ke bidai bat kajing donno ya kanika village electricity council hakabana kaliang jong ibubun ki snong
Dia kata sengi ka bangi kendu you power minister bagi tip pakadon kata ka Village Electricity Council ka bapet na kamenta ka boarding hakis nong kita. Dia kani hadin kajing yakran kajing hadin to kajing discuss kajing mta sengi nilasi makarai ba yakani ngidi ban penterekam ha barok ka Ripoy district. Ba man la kisnong gidi bandon yakani ka village Electricity Council ka manirap na kamenta ban pet ban i ya kasnong katao hakabidi ban ka boarding electric. Kini ka day kasin ka banengkong bat bangin yakan subun ki kadang bun pa hanre kadang day ka meeting ka first meeting ka kan don hap ka sunjuk bat kani ka MECL department bang ni community ba gini kejing kinlong kin urlong sisa ngim ka apakan kut ka tah ki paper ngim ka apakan kut tang ha ka jingtho hanre kan urlong kini kejing yakan kejungi ka ba mata kasi bat don ka ban pau kalau ha ka bidai but ru ba kan ka sispa live PR KVA ka ba don hapo thainong po ka ba pet ka ba kabala penkret nakaliang jongka MEC department but community ba yakani ru nakaliang jongka MCL department kin compensate ya kan kam khnang ba kanembu jung ki pai ba nong snong ki bodon ha ka them Ripoy ke jungi kam tam tu line ki support nong po bernihat berkumta tete kita gide ki jing keren ke jungi ke bana kaliang jong sunjuk rengkar ru bat ka MECL department ngilesiam ha ka ke jing keren ke jungi kabolong mata kasi ka at nuturik nai bra mahajara usan Syu ula ongru bakila don katu kat ni teli kisnong bakatanat MEPDCL kala sulet ban pendat dagi smart meter klam dadon lang ka jingtip jong kinong elam snong ka baki babun kinong song snong kila ut bat knyum pha. Nakaliang jong kesenjuk kenang ba snong ni sungo bat pen pau ke jing susi. Namarang gilde ban kan ha meeting bene ba kini ki baro kidon kisnong ki bala la pentrikam jubor la banong. Hakaba kitu kisnong kumulong mata ki pai ba jerong lang kenya. Hakaba ki hak ban siu ya kata kabil ka bam susu tau. Balik kita aku ni kadau kolong ba nakaliang jong ka MECL kamsem la pensai lan kimsem la ai kata awareness program lan kita gijing pensai si pai ba haka bide gijing terekam jong smart meter makat kum gijing pensai ka mengyo utu smart meter udon du gijing ide bat uli utawa mobile tiku mulong mentah Ripoy district wat ya ka MG an RG eru kitu ka app subun gi hap ban sange gijing terekam nakadau batang sulip like kamut kini kita wa jong ka mobile du kila kut gijing terekam tidak kata daw nakaliang jong ni kasenjuk ni penpau ya gijing solusi hakabide pat kan gijing persyang jong ka MCL hakisnem gi bemensua haka pakila persyang bante iki smart meter hakikat tu di teli kisnong dan nakaliang jong senjuk hi kumbang laong ba yang mentahi ngin nomor pat pedang watang madi kereru i smart meter kat ba ka boarding electric kampat bit pat biang ha ka Ripoy district hi bro. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya